Hmm, panas kan ini. Pang baharaguan di rumah nih bedapur. Ini nah ini manjarang banyu. Manjarang banyu. Nah, kadang-kadang habis banyu sa iskan, kadang-kadang habis sa cirap. Manjarang dikumpur kada kagesan. Jadi kayak ini pang nah baharaguan di dapur tuh kayak ini. Aku kayak ini pang juga ngaranang hidup di kampung nih. Jauh lawan nang apa itu orang buah nang pang amnya di kota tuh hidup nyaman laut kita masih galon banyak minum hagan minum nyaman amang kayak ulunnya cilai bah nih manjarang banyu di dapur sapancian tahan aja lo kok satu dua tiga hari habis kira menjarang pulang. Nah maka kan bangaran badapur nih kayak ini pan ayat jabu mukot palak panas nah